Скопје и понатаму има најголем удел во бројот на раѓања во Македонија со 41,6% од сите новородени во државата. Спротивно на тоа, источниот регион, според податоците на Државниот завод за статистика, има најнизок процент на раѓања, само 6,1%. Според социологот Љулзи Муртезани, причината е стремежот на голем број граѓани да живеат во Скопје, каде што има повеќе можности за развој, додека другите градови остануваат со низок наталитет. На круизитет, apo kemi një tendencë që nataliteti të jetë stabil, me në rritje sipër dhe kështu me radhë, për arsye të llojeve të ndryshme, unë do të përmend për shembull në kryeqytet me siguri që koncentrohen, vërshojnë nga shumë qytete, nga vende rurale, për arsye se do gjenë më shumë çka mundësi për shkollim njerëzit, mundësi për punësim, apo dhe kemi më shumë rritje të popullsisë. Муртезани додава дека една од главните причини за намалувањето на бројот на раѓања е слабата економска состојба, бидејќи трошоците за одгледување и образование на децата се повисоки во услови на економска криза. Покрај тоа, како важен фактор, ја посочува имиграцијата. Ndërkaq, një faktor tjetër është edhe ndryshimi i rolit të gruas në shoqëri. Tani gruaja moderne apo insiston në pavarësinë e saj, në karrierë, në përfshirje në tregun e punës dhe normalisht këto ndryshime bëjnë që të prolongohet faza e martesës, periudha e martesës, po ashtu edhe të debatohet edhe të ketë shumë dilema lidhur me atë se sa fëmijë do të ketë një familje. Скопскиот регион има и најголем удел во вкупниот број на починати 30,4%, додека североисточниот регион има најмал удел со 8%. Во урбаните средини е регистриран најголем удел и на склучени бракови 55%, како и на разводи 65,8%. Што се однесува до меѓуселските миграции, најголем удел има Полошкиот регион со 50,9%, додека меѓуградските миграции учествуваат со 2,7%.